салом дӯстони азиз, бародарои қадрдон, бисёри баъд пурсон карданд ки ҳамин масҷид чанд қавда мебараву мақсад чӣ хели ай. Масҷид бо номи имом Ҳанифа имоми азам Нумон ибни Собит, ана бародари азиз, дар Душанбешаҳр қарор дорад, дар Осиёи Миёна, якман бигем хато намекунем бародари азиз, масҷиди калонтарин ай ва якбора 120,000 одама дар дохилаш ҷо мекунад. 120,000 намозхона дар дамаш ҷо мекунад. Аётон набарорем, фаромӯш накунед. 120,000 нафар мақсад дар намози ҷумъа метавонанд ки биён иштирок кунанд. الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل ва бародарои азиз, иша фаромӯш накунем ки 12 гектарда сохтагианд. 12 гектарда, 12 содиқ не, 12 гектарда сохтагианд ҳамин масҷидҳа. Ва манораҳое ки шумо мебинед, манораҳои баланд 74 метр, 74 метр ам баландиёш. Ва бародарои азиз, байнда у гумбазие ки байндай у 43 метр. У 43 метр баланд дурно гумбазие ки дар байн мебинед. امروز میبینیم بعضی از کلانسالان یک سخنهای یک عملهای خیلی اخلاقی انجام میدهند، معلوم است که از کودکی او تربیت نیافته است. برادران عزیز، اگر فرزند در کودکیش از تربیت والدان بی بهره ماند، بی سواد شد، بی آداب شد، چون این فرزند را میبینیم بسیار از سبب شرمساری پدر و مادر از تربیت دورمانچی یک عملی بد انجام داد در جامعه، خجالت زده میشود پدر و مادر، سرش در بین جامعه عملا کرده نمیتونن. حتی بعضی پدر در مسجد نرفت به خاطر بی‌آدابی فرزندش. از ایذا و شرمش اگر بخواهیم که در هیچ جا ایذا و شرم داشته باشید، سرتان بلند باشد، نسبت تربیت فرزند اهمیت جدی بدهید. بعد از نماز جمعه برادرها، بعد از نماز جمعه خداوند روز سعید جمعه را به همه مبارک بگوید. бо мисол мегирем ҷои мошиноро мемонем ку таваққуфгоҳ меган, парковка меган. мақсад ҷои парковка карданаш 4000 мошин мебара. 4000 мошина мақсад мебара ав тараф, ай тараф, ай пеш, ай ҳама ҷо 4000 мошина мақсад ҷои парковка ҷо дорад. хай худованд ҳамата нигоҳбон боша, сарбаланд бошед. бозам такрор ба такрор рӯзи саиди ҷумъаро ба ҳама муборакбод мегӯям. худо ёру мададгортон.